twambiririe na rwakeba aria antu 12 ni batete uturo bwao utuku bwa gukira na arua nyuma ya bukugwatikana mutinone ntere cia Tharaka-Nithi ndarasene ya Nithi 12 bane amwe na ana bairi gukirikana antu bara barumite kiathone ntere cia Meru baragwatire mutino jo nyuma ya ngari iria barari nio muthemba jwa Toyota Ice kuringana na ingi Nithi ngari jene kuirikana gutanjira na gwita rutere rwa ngari iria ciumite rutere rwa Nairobi na nirio iraringanire ningi muthemba jwa Toyota Hilux. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi ni agutwambiriria cio nacho chakeba. Mbere ya maronda mamutino wa Ken Silva mwenda moni wa ndagacha ya Nithi kwari tariki 7 mweru na mwanka uyu kuhora tugubwa gukira muthenya we munthi kuri tariki 31 mweru na mwanka woyo bungi burakarika abantu gwagu antu 12 bakwirite mwenda moni uyu wa kwenda mandagacha ya Nithi bare ogwantu banene 13 na twiri baraibo antu arume baire na nkinya antu akabanana barabara nkari ni emwe. Fatalities, as I've said, may confirm to be 12 of them. In total are 10 adults and 2 juveniles. The genders are 8 female and 2 male. Kuri twikika gikundi iki antu baraba tutigire baratindite na nkena kiathoni mbari cia Nkubu kaunti ya Meru na thainuka barachokete mbari cia Rungai Nairobi ndereba wa nkari no aratwetua ria gutumira njiri ya gwitia kirima Kenithi ndiendamite na bantu rori area yathukirite bararikana kiongo gwa kiongo na pickup ira raumite mbari cia Chuke kamatite mbocho. Driver did not take to the lane as was expected of him and had a head-on collision with the other vehicle that was coming from the Nairobi direction. Kuringana na thirikari gikundi giki kira kirarinisanini no gutie gwora tigara moyo ende barabara irirwe cibitari bairi barabara ri pick up ni eno kaso desmoto abira cibitari malale ngari ni ile la umete bande ya Chuka so information yote nalikuwa na ngari ino la umete sendi ile manete ndio gutema nto waomba go survive ndio na kia bindi tutemange ngari yenu na machini nigenda tumba kuruta melenu na go confirm the state of the body kenda tumenya kula ngomba kopirwa iguru ria mutino uyu nyaga muisiraeli yoranwe muninu ngabana ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi ariuga ndereba wanisanie no noretete thine no yonthe nuntu bore mwatumirite njirere tabatiri maite mauni mandereba nundu ndereba aradi na mukinyoroti wae au make line ya kwemana aitige climbing lane na no batimane na ngari ya mirano yumete Nairobi kogu antu baku batabati gukua nundu bwa carelessness ya driver kogu nenda kolomba ndereba betu onakero tukumanya nyiri ni ragwa ne metino uti mutino wa nyiri uni mutino wa ndereba we kurura ngari buria itagirire amwe nabo bwariuga thirikari kibangabangaga mantu mamutaratara wa kuthondeka ndagacha ya Nithi mabatiri gukaragatwa kingi muge barabara ya nyiri tuje thirikari nene twamenenkere twarinaona kena na bauga bakarura Nithi nontu bake mura butwaugaga batuganjira akwimana irwenjire emwe na njirenge agwitie irwenjire ngi nontu gwana gutekioneka kwa we are reminding the government we are still waiting to yantu igari nontu bwa au ne black spot igoturiria antu baingi muno. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.